tu vas dire m'envoyer vos perruques donc faut pas vous dire oui il va dire mais quand vaza argent problème tika gas maneng rek manambady vaza mahita vadiny vaza ambady ka iny hoe tsy hainao aby ina gaheretan'olona io antrano tokantranon'azy vazanazy mampanao perruque anazy na mampanao raha la vie n'est pas c'est pas tout le temps tout beau tout rose. Yo la famille remandreny zandry zoky rahalara anabavy ato cette cria bon mbola tsara cette cria ça va za ziny kaiky anao somary sarosarotrinazy sarosarotrinazy tegna ny hoe isaroko bizy voalohany zay anao nagniky nanonga plateau naka eto fa tegna ny za tsy nieritreritra feky malgré zay anao novolagna hoe fa za avy za tsy nanagna espérance hoe fa anao avy marigny koa. Normal satria matetika zany efa farina dia misy fotoana misy tapaka foana fotoana misy namanapaka fotoana tokony tongavaka niezaka nantsony TV podcast dia tsy maintsy tonga. Bon zany kaiky anao antony kaiky anao hoe za tsy journaliste za tsy mpagnano interview fa za zegny représente en tant que podcasteur eto donc za koa kaiky anao zegny de misy problème zegny quelque part agny na misy problème am réseaux sociaux na misy problème karaha zegny zay avy ako mikaiky na anao na invité hafa zay de problème zay zegny leraka izy avy eto posé ko sous forme question amizay zegny de tsika miaraka amza solution amle raha zay. Bon problème andiko ragnitsika eto zo ty zegny nudité des argent facile des jeunes désorientés zay mitourne autour zay fo zay sujet tsika zay karaha aminao zo ty zegny za magnotany ino zegny mentalité tokony anagnano jeune na esprit tokony anagnano jeune zegny izy koa zegny atteindre but araiky karaha amin'ny fahitavako anao zo ty zegny anao zo zegny possible anao nagnano mise en place ny parcours nao na projet nataonao anao niaritry anao nety ny rencontre problème maro ny rencontre échec maro nefa anao possible tsy niabandon tam'le raha fa bokonao mety tsy niza solution hafa tam'le raha fa le problème nisy tao fo zegny vahanao jusqu'à ce que anao navy amin'ny stade misy anao zo ty ke ino zegny avian'ny jeune zo ty zegny na hoe amy resaka avenir andreo zegny na amy resaka parcours ndreo zegny ino aviandreo zegny direct mangala raccourci zegny amin'ny argent facile au lieu zegny affronter les réalités tegna misy zegny mba hitanagna dignité. Ok hevitrako manokana zaka raha hita moka tenenina fa antena tsy afaka hitena raha tsy hita antena matetika tanora mandefa message aminaka amin'ny page koa maro be mitady asa maro vao navita fianarana mitady asa tsy mahita manao reo demande mametraka CV aty ary tsisy réponse de farany ohatrany olona jiaby mitady solution oui je sais pas moi na miasa am restaurant des trucs de genre diplôme na hafa lasa miasa am restaurant anao sy ny tariny sasany misy diplôme science lehilahy manao chauffeur am bajaj le argent facile matetika restsika amin'ny vehivavy foana matetika fa izy io misy lehilahy koa sahirana mitady asa de miditra am lehilahy argent facile tenetsika misy lehilahy manao makorely misy lehilahy koa makorely bah oui misy lehilahy manao makorely misy manaingo manao makorely dans tous les sens misy lehilahy mangalatra misy vehivavy mangalatra donc déjà on va séparer le hoe vehivavy sy lehilahy fa atambatra tsika kaiky jiaby faut toujours raha zay fa tsisy distinction zegny fa tsisy distinction satria hainao tsara mihitsy hoe misy miaraka amin'ny PPS misy miaraka amin'ny MMS papa sauce samy misy nenazy misy papa sauce vadinao an-trano fa izy papa sauce nao atana misy asa kaiky sady papa sauce nao izy vadinao an-trano de misy papa sauce izy tena le papa ino papa bazary
Dada bazar volagnin-dreo zay. Papa bazar sy dada bazar. Dada bazar. Yeah. Dia iny zany spécial bazar dia anazy tsy haiko zay raha azony ambadika any na bisou foana na Yeah. Mais voilà. Problème tsika voalohany situation ny pays ça. Ouais, situation de pays. Ça politique. On ne va pas rentrer dans la politique, mais déjà situation de pays, système fianarana. Donc il faut le système à l'école, éducation, voulons fa simba. Avec Poutine tenez que na remandjeni, na papianatra, na matetika remandjeni mbola kely za tsika nake olo mivadika aky manambady vazaha. Nake koa tsy maintsy manambady vazaha. Misy azafady za tsy manapaka koragnanao fa misy asany amin'ny koragnanao zay tegna hitako mampalahelo za surtout zay za mbotanao si be za mahita raha karaha zay zegny tsy haiko magnangy izy rô zegny hitanao misy afaka BPC mandeha mianatra amin'ny lycée dia koa fa avy amin'ny lycée amizay commencé amizay zegny iry aman-dreny sous forme magnamia pression ankoloka zegny hoe ya anareo zao ty na anareo fa bekareo na olo iaragna tsy mahavoavidy serviette tsy mahavoavidy serviette nareo tsy mahavoavidy kilote nareo igny olo iaragnareo za fa folo zao ty zany karaha ihany zao ty reo nazo vazaha azonao karaha atao hoe le raha zegny nefa tsy hitako baka iny varina andeha ampianarandreo zanakandreo zegny nefa le objectif zegny agny am'le vady vazaha avao koa raiky karaha ty koa hitako anao zegny karaha amin'ny kazy fogno za zao ty miaraka magnano copain copine amin'ny zanakandreo zegny reo tsy torigna tadiavagna pression gauche droite fa iny fois zay koa zanakandreo zegny mahazo vazaha zanakandreo igny dia tsisy pression ndre reo fier koa zegny fa hoe nazo rizika volagnindreo tsy mitovy moka raha andesinareo antrano raha andesindreo modaka miaraka aminao ndraiky raha andesindreo modaka miaraka amin'ny vazaha tsy mitovy gamandreny mais bon bref resaka vady vazaha raha zany resaka satria maro be olona mandefa message aminaka satria tsy maro olona mahay hoe za manambady vazaha fa fanambadiana vazaha io chance n'olo ambadika ry tsy chance nao donc raha ohatra ka anao hoe tena hoe za tsy maintsy manambady vazaha misy olona moka ohatran'izany hoe za tsy hiaraka amin'ny gazy mihitsy fa za tsy maintsy manambady vazaha avy amin'izay na boko mahazo vazaha ino ma sakodo na le tena manambanimbany gasy reny maro be olona miaina an'izany le vazaha zay juste naveny tendegnano iprofity les hygiènes magnangy zegny amin'ny sexe fo zegny raha tadiaby la majorité je vais pas dire hoe reo jiaby fa akamarony tena hoe araka ny tsy haiko nahitanao nisy interview sa nisy reportage documentaire kely zay ta nosy be hitako zegny hoe 5 000 ariary viande fraîche des trucs du genre donc afatra amin'ny zaza za moka tsy afaka tena aminareo aza miaraka amin'ny vazaha satria za fa miaraka anao boka miaraka amin'ny vazaha ouais fa tsy mitovy les situations tsy mitovy le tany nahitana anazy tsy mitovy fa tsy mitovy les processus mais bon iny resaka privé naka ça objectif mais en étant si je peux donner un conseil objectif zany amin'ny tanora tsara manambady vazaha fa tsy voatery ho vazaha foana koa anao vao ho tafita amin'ny fiainana zany hoe tsy voatery hiaraka amin'ny vazaha foana anao vao hita andafy afaka mahita andafy anao mianatra afaka mahita andafy anao manao demande de bourse d'études afaka mahita andafy anao mandeha miasa andafy any atsainky manao opéra tsy haiko y a plein d'autres trucs dia any amin'izay koa anao afaka mifidy tsara fa problème netsika tsy afaka mifidy tsara zegny hitanao amin'izay iny koa raiky avo misy magagaza amin'ny raha karaha igny vazaha même amin'ny Facebook vazaha miaraka mivolagna hoe za mitady vady commentaire tsy haiko magnangeriky tsy Facebook tsy Madagascar foana même amin'ny TikTok tena tsy Madagascar foana même amin'ny TikTok misy fotoana olona manao tsy haiko nahitanao manao lève dia misy africaine raha hoe vazaha mitady izo donc je sais pas c'est devenu un business peut-être hitako ndraiky zegny hoe avao tegna iny tegna hitako mampalahelo ndraiky misy sasany anao mahita amin'ny commentaire misiplie le vazaha fa mivola fa anao tsy micorrespondre amin'ny profilinaka mbola miinsiste fo zegny nefa maro zegny le raha tiako volagny zegny donc hoe le tsy haiko magnangy mihitsy zay fa tsy navita zegny hoe
hiaraka ikofoko amin'ny lehilahy mitovy taogno aminany na hoe hiaraka hoe avance tsy haiko arno sao dia natana latsaka indray tamin'ny vazaha za zegny bon ndraiky sasitraka fa nisy ex-naka marigny ndraiky tamin'izay reo efa voly fa izy niaraka amin'ny amin'ny vazaha izy agny izy fa za tsisy problème ndraiky izy fa déjà izy ohaty fa nabandonné ny vazaha io fa anao big up quoi eno fô zao vizy bébé ex-naka bye ex-naka bon za tsidika amin'iny ndraiky fa bon igny avô koa re koragna araiky bon igny vady vazaha vita igny fa atsika koa midika amin'ny resaka hoe ro tsaiky magnagny mandafy ny dité andro agnatin'ny oui ça c'est un truc qui m'a vraiment choqué tsy haiko nahitanao tsy haiko izy namoaka anazy iny hitanareo le misy mandefa vidéo tsy misy c'est devenu un business hein ya retsaka raiky to misy amfandroaka tsy azagna za to mieritreritra izy sambarako tsy gasy izy malheureusement tsy montage zigny de tsy haitsika eky na montage da tsy montage fa en tant que antegna gasy zany ok c'est de l'argent facile hein. Mais franchement fahitantsika jiaby tsy voalohany sady tsy farany sary karan-dreny miparitaka ary sary karan-dreny matetika sary ataon'ny tovovavy alefa amin'ny vazaha andafy any azahoana vola anaovana beauté perruque sy ny tariny marina zay hitanareo manao perruque amin'ny réseau ato maro be anareo mitia tsy voatery système karan-dreny azahoana perruque donc raha mbola azo atao je sais pas mitady aza na mianatra raha aman-dreny tsy mahavita moa ka mety sarosarotra andikaka andreo hoe hianatra satria atsika tsy mahay zay moyen ananandreo any ndraiky ny ray aman-drenindreo fa azonao atao koa mety mahazo anao vazaha fa anamahazo vazaha iny le vola azonao amin'ny vazaha iny na le vola azonao amin'ny argent facile anao iny andesinao anamboatra anao avenir anao metimety kokoa hialana amin'le hoe izy iny nialany vazaha iny tary fotraka ohatra veta ma fitenenana anazy iny veta izy igny nialany vazaha tary tsisy raha manjary donc rehefa mahazo vola nareo na hoe l'argent facile araka amin'ny argent facile zany moka matetika argent facile lany amin'ny raha tsisy dikany donc iezao atsika zay tsy mahay zay moyen nareo sarotra aminay teny aminareo hoe andeha pointer du doigt hoe inona no makokely na miaraka amin'ny vazaha déjà mampalahelo miaraka amin'ny vazaha amintsika Madagasikara égal makokely olona tsy mahay zay histoire anatam-badika tany tsy mahay zay lalana nandehananao alohany anahita n'iny vazaha iny tsy mahay zay zaka iresaka nareo gosy vazaha io ao tsy mahay zay contrat de vie nareo ao fa anatra foana zany hialana amin'le mba tsy ho lavo anao amin'ny farany koa fa mahazo le vola le argent facile tenentsika iny mba manana koko manodina anazy ou argent permanent zay fa izy ndraiky d'après izy ndraiky tsy midirange anao koa agnatsika vu que anao manambady vazaha non ça va parce que je me sens pas concernée ok bon tsy magnino zay base fa za juste magnontany fa tsoko baka zegny amin'ny commentaire lasa misy olo choqué zegny amin'ny non mais amin'ny commentaire mety misy olo eteny io ara manambady vazaha fa zany raha fa faheno isan'andro fa raha volaniko am'zegny agnatin' zegny tsao koa zay tsy défendre mandreny zegny avy andro tsy haiko zay manambady vazaha fa tsao zay le image aboakanareo zegny anareo manambady vazaha mihitsy zay miinciter reo magnano n'importe quoi io inversé ko zay le raha zegny hoe mahita hoe mipôzy essaie créer misy katikaty misy perruque tsara misy misandy tsara izy tsao koa zay baka aminareo zegny fotony zegny tsy possible re mandrenindreo ao zay mahita hoe fa vazaha misy raha karaha ty fa anareo manambady vazaha ao zay mahita hoe fa karaha io zegny image aboakanareo fa tsy imagine hoe anao zao manambady mpitariky posy na mpitondra bus anao koa zegny nanambady olo mpitondra bus tsy karaha io pôzinao tsy haiko nahazo nareo ona fa maro be vadim-bazaha tsy mipôzy tsy mahay mipôzy na tsy manao perruque sy ny tariny donc le raha tsy voatery arakaraka ny sainanao foana hoe andraiky arakaraka moyen tsy vazaha jiaby mavoefa perruque ane donc faut pas vous dire hoe vazaha jiaby miaraka amin'ny vazaha za ary zany problème atsika gasy manengy raiky manambady vazaha mahita vadin'ny vazaha ambadika ao iny hoe tsy hainao aby inona raha heretan'olona io antrano tokantranon'azy amin'ny vazaha anazy mampanao perruque anazy na mampanao raha la vie n'est pas c'est pas tout le temps tout beau tout rose
azonareo fa afaka manao za afaka mitenareo ivelany hoe za ça va vazaha za tout est bien fa mety raha ereto an-trano any tsy hainareo et vice versa raha ereton'olo mety le olona tsy migeste iny tena sambatra. Donc, faut arrêter de tout le temps regarder la vie des autres à travers les autres pour faire ta vie. Armar maneng manambady vazaha karaha an'io avy am'le hoe izy manambady vazaha izy misy an'zao mety asany vady koa fa asany vadinao andafy any éboueur na tsy haiko ino le puteur tsy mitovy aza forcenareo hoe vazaha égale argent. C'est pas comme ça que ça se passe. On n'en parle pas aussi souvent. Hein. Marina ndraiky de zebokazeboka tafandiniko hoe fa sao koa mboro reto koa zay ry vadimbazaha reto koa zay miincité ro amiraha fa tsy resaka ray aman-dreny. Olo samy amin'ny rano nisehany olo samy amin'ny rano nisehany. Le chance-ny olo ambadika ry chance-na mety hafa mety tsaratsara an'iny fa anjaranao foana mahay mahandry araka ny tenenao teo hoe mety nisy zaka lalana maromaro nandehananao alohan'ny anao tonga amin'ny place-na zao io. Bien sûr nisy lalana maromaro nisy sedra maromaro ary jusqu'à zao mbola misedra mafy fa izy fa tsy aboaka taloha zany ianao mbola tsisy voyant tsy hitan'olona hoe fa zao ty nata fa mijaly ianao fa azo mibotiboteiny raha iny takotakona kely fa fijaliana io foana aza miteny mihitsy hoe manambady vazaha ry de tsy mijaly. Keninao zegny choix zegny sa hoe nono situation zegny anambadinao vazaha? Situation genre hoe anao tsy fitiavana coup de foudre mifankahita dia nilamina resaka niaraka zegny karaha ataony hoe anao fanojy am'le lagasy zao ty exemple karaha iny koa zegny kafa tsy osy hoe ke za kanaka manokana za fa niaraka am'le lagasy tofoka za tsy miteny jiaby fa le hitako tofoka. Izy zegny situation nareo manambady vazaha zegny la plupart nareo zay presque tofoko le lagasy fo zay io amizay zegny posy anareo mandeha manambady vazaha karaha ataony tamikany ex-nakato zegny izy koa zegny aminazy mikoragna zegny fa regnesako version anany mandeha rumeur agny hoe nono zay fa tsisy tsaikitsaiky lehilahy mitovy izy zegny mavita ratadiavy na tsy haiko nino zegny posy izy nandeha nanambady vazaha ke za koa mahita zegny sao zay hoe izy zegny presque la plupart nareo zay presque fa empaka lehilahy gasy empaka zegny tamin'ny resa-bola voadona-pitiavana fa tsy resa-bola voadona-pitiavana ok oui tsy haiko anao Arnaud fa le azoko za tsy miteny hoe jiaby fa le azoko aloha tam'izany tena tegna grave mahay mavandy le lagasy le hitako edy za tsy miteny naka jiaby so dia avy amin'ny commentaire anaka hoe nahazo fa vokovola nazoazo vazaha hely vava atao be non ninaka manokana zany. Bon ok basy bon ialatsika amizay mikoragna resaka igny fa za zegny par rapport am'le statut aboakanao amin'ny pagenao zegny agnontaniako koa zegny anao cette créa anao zegny misy classifié en tant que azovy zegny anao chroniqueuse sa influenceuse sa hoe blogueuse sa ino zegny anao zegny olona tsotra comment journaliste en chômage. Enfin, je me classifie comme kaka olo jiaby juste hoe za zany amin'ny page naka en général tena tiako atao manome conseil tanora sur tout type de sujet zay mandalo amin'ny lohako c'est-à-dire je me réveille un matin mazoto zao misy idée mitselatra anatin'ny lohako any de manao vidéo fa za tsara ny teninaka hoe za influenceuse na za chroniqueuse na za comment on dit podcasteuse. Non, j'ai jamais pris de oui za zo fa le raha zany hitako hoe le raha ampitako amin'olona misy mandray akaka anao tena hoe misy olona maromaro manakaka anao je suis sans prise de tête en fait et peut-être que les gens ils le ressentent. Je suis sincère, je suis pas en mode za tsy maintsy mahazo abonné maro amizay za manao an'zao ninaka zany tsy any fa le tena tanjonako aminazy le mampita zavatra tsara mba ho raisin'ny tanora. Des fois je suis pas quelqu'un de sérieuse za koa mba misy fotoana mba j'ai mon côté un peu folle que je partage aussi fa sans sortir du zone
le tena tanjonako amin'ny page 7 créa zany mananatra mampita zay zaka niainako na zaka tsy niainako na zaka hitako mba tsy avian'ny olona maromaro no adisona raiky zany. Je sais pas comment le dire, enfin, conseiller des gens à avoir une vie meilleure, j'espère. Quel est ton conseil? Bien sûr. Appliquer comme Nakatien qui s'est voté comme Nakatien, je m'utilise comme cobaye. Bon, amreska wono no mangan conseil mangam conseil jeune tout ça vlano de zaranzak misy fotonga zam remarque somary ampidiriko fokoragna tiniana ino raha volagnin'olo hoe fa izo zegny tsy anao zaraiky hitako vadimbaza magnamia conseil olo agnatin'ny page karaha io zegny surtout rehefa tonga andafy zay monsieur mahay jiaby zay izo zegny anareo zegny fa karaha io fa zegny anareo jiaby ampidiriko ataoko agnatin'ny cas raiky hoe ataoko en général zegny anareo izo zegny anareo zegny koa zegny fa presque commencer à l'aise zegny anareo agnatin'ny vadigna vadibaza ataonareo izy vadibaza io zegny afaka mamela technique né Tara vlagny fo e. Mais les techniques, quand tu as des technique. Mais non, c'est pas ça. Zamanugana, nianatra journalisme. Dans nos journalisme, de rehefa navita fianarana zany no communication journalisme tamajenga tao de zay misy mpinamana fito hoe andao atsika anao resaka sensibilisation vidéo de sensibilisation à l'école fa manao fatagny zegny ny anomboany raha io nanomboka mbola tsy nanambady fa za fa tia mamme conseil tompoko za fa tsy le hoe nahazoazo vola hely baka fa tsy hoe nahazoazo vola hely vous monsieur magnasary mahita raha volagny je pense que les gens qui me connaissent vraiment mahita hoe za karany fona rango zay ka hatramizao natao hoe Dieu merci misy kely tsy anatin'le mosary fa je trouve que j'ai pas changé. Après les autres peuvent dire autre chose fa olona samy amin'ny fahitany anazy donc moi je me trouve que j'ai pas changé hoe nanambady vaza de hoe zo io sy teny vary aminananakahy fa rango za mbola nianatra fa karaha izy maro mako olo amin'ny commentaire miteny hoe manambady vaza de manao tsy mahay miteny gasy mody tsy mahay miteny gasy ok bon akoatran zegny cette créa zegny ino zegny mba conseillinao zegny envers jeunes zegny hoe envers jeunes zegny surtout zegny amin'ny resaka hoe koa zegny koa efa etofy amin'ny fiainana zegny surtout jeune magnangy tsy solution hafa zegny koa tsy resaka nitady olo misy vola papasosy vadimbaza zegny fa ngaho zegny malgré zegny atsika fa mahita solution mahita problème zegny amin'ny pays misy atsika eto fa tsy atao izy ya ekeko fa izy tegna fa tsy issu hafa zegny mety mampisepanouira malakilaky kokoa zegny koatra ny argent facile reto ndraiky papasosy avo resaka vadimbaza reto misy issue foana tout problème a sa solution tsisy problème tsisy solution zany ary tsisy raha tsisy misy issue foana io fa misy namako zay ohatra je vais parler on a encore le temps de parler misy namako zay izy mila vadimbaza foana hoe za tsy maintsy fiaraka amin'ny vazaha mivakako aminazy c'est pas comme ça que ça se passe tianao hoe iza olona mety arinao zao mety tiela izy miaraka amin'ny trèfle kely anareo 2 ans 3 ans fa tia izy vao misy studio isaka province ohatra tsy hainareo tu vois donc persévérer écoutez-vous ayez confiance en vous déjà de toute façon à partir de moi anareo tsy matoky tenanareo fa hoe andeha hijery zaka vitany hafa foana anareo tsy avancer zany donc lalana anareo foana jereo de ohatra hoe misy zaka raiky tsy mandehatra c'est pas grave na tu réessayes tu te lèves tu te sers de ça comme un leçon ataona karaha lesona zany le raha resona karaha lesona hoe échec nakaty fa tsy hoe c'est pas une échec c'est pas une fin c'est juste pause kely zany ana de tsangana ndraiky koa donc tsy voatery hoe vadimbazana voatafita maro any vehivavy gasy manambady gasy mipetraka andafy mianatra zanakandreo jiaby andafy fa tsy voatery vazaha solution indraiky aloha za tsy d'accord ata za fa miaraka vazaha ninaka koa fa manamiaraka danakany dégagé koa any sakinao tsy manafo
Kofa mana merda de dégager, não kofa mampijaly ialana. Fa tsy hoe ke noho izy vazaha izy aretina fazer ataony. Non. Maro loatra olona manoatra an'izany. Ary na tsy vazaha misy maro be vehivavy gasy tratran'ny violence conjugale et tout, miaritra foana. Ary matetika zay mandefa message aminaka aty, za tena manikaka ialao. Anao mihitsy zay magname conseil hoe fa tsy hoe nino fa direct sakana magname conseil hoe fa misara. Bah oui. Anao voadasodasika isan'andro. Vola tsy miditra an-trano. Anao mbola ampakafesina ino koa janonana eo. Ialao. Marigny zay quoi. Bon, que akoatran'izay basy za misy raha faut ajouter ko basy alohan'ny amaragnatsika raha ty. Que an'izay conseil-nao zegny amin'ny tsaiky magnangy jeune mbola tsy tafiditra agnatin'ny argent facile mbo tsy niaraka tamin'ny vazaha hoe izy ty hidriky. Ino zegny conseil-nao amindreo zegny na mise en garde tsy haiko mba tsy ampaverona tsy ampadiso fanantenanareo zegny am'le raha. Le argent facile hitanareo hoe fa maro voa. Fa maro nipakitaka sy ny tariny. Moi, je ne conseille pas les risques à Mandevasar. Je sais que c'est très facile ça parce qu'on ne te touche pas, on ne te fait rien. Juste au Mandevasar, il faut des vides. Enfin, ce n'est pas la solution. Mbola tsy tafiditra. Ya, fa manana fagniregna zegny izy hidriky. Mianara. Chercher d'autres solutions, je sais pas moi, mais je sais pas comment dire, je suis pas la mieux placée aussi pour parler. Hein. C'est mais franchement, quand Bola Miss, de toute façon, il mise quand Bola Miss, azavana kely tagatra anao hoe mbola afaka mandeha amin'ny lalana raiky aky izy afa tsy amin'ny lalana raiky aty de iezao hiatrehanao foana efa tsy hainao zay chance-nao amin'iny lalana kely eritreretinao hoe tery iny mety misy opportunité maromaro hitanao amin'ny lalana any. Donc ne vous laissez pas ino mo zany ne succombez pas à la tentation. Et cette créa, bon, il sort qu'on on a vu malgré nos sartu tenga ni ra sartu nkekano. Fa anao navy na mali na non eta critique jab tanga tin page ne to zegny anao mbotsin salasala fo zegny anao navy ça il faut vonna yady aminao. Yeah, bon, itanga soro kono fa zegny ko zegny par rapport amzay ko zegny anaro agnatin'ny commentaire ao zegny anaro ko zegny afaka magnamia hevitrinaro zegny ndraiky critique naro par rapport am tant que maolombelogno zay eto de fa en tant que amrano volagninay zegny tant que les arguments n'indesinay jiaby teto zegny anaro afaka mivolagna koa zegny karakory zay fahitavanaro resaka vadimbazaha io resaka nudité io resaka argent facile io resaka des jeunes désorientés io même zegny koa zegny na resaka koa zegny mety magnamia suggestion koa zegny anaro na amin'ny resaka olo invité fa raha koragninay zegny tsy resaka journalisme tsy resaka interview zegny fa resaka podcast zegny raha karaha zegny. En tout cas misaotra anao nampiatrano yeah. Misaotra anao tsy nisalasala ny antso engane amin'ny manaraka mba resaka hafa koa afaka fa nandray koa zegny ka o zegny passe Antananarivo zegny anao koa moka iko zegny misy débat nata olo misy olo hafa nama ny mety namanao eto zegny oh ça va amin'ny manaraka manao misy bye bye. Ok bye Velou. Fati originali famira cannibali Babylon liquide